Helekaman pen kali voge pang reng lohan katiki pensi KERUF claim bang atum kengkam kimi kachejon ahudisi karbiang long arada kar I hemprek mate article 244A ki palong japan karbiari sojang atum chingrum si helekaman pen chesong si ongdung karbiari sotum army police arvideng apran che hodai si longri longpat karbia khaya pharman panghun mun an kachesong asai deng ponlu Bonta aporani dam bom kimatha kache song nangchelar bom si kedam tang surihini rengko resianing country tie chiklo ni 5 clear ni KLNLF UPLA PDC kelapen KPLT rothomatum kache song ington koksi hong nang bar pet pen risim kang tang doan government aphan che hodai si monsam la pen kaching thura pharman lamdon chetoksi monsam atumon pathirlo Abarim heleke od song truck claim bang atuma phan rehabilitation atang kasatame government atum pi pajor ponglo Anparta Karbi X Revolutionary United Forum atuma phan ame thangpen akeng kacharjap thekcha phan DGP Herin Natlapen Karbi Anglong SP Sanjeev Kumar Saikia atum kerap Kipajor Donajok Dipu 5 miles Siri Troxy Sose local avo Chiklo John Thama Prangpen Pangrengsi Pini Thang Thang ni Pai Inkora Sirkep Ani John Paroisi Kechengsia Parman Hitia Long Jorponlo La Sontosi Kuligama Long Sutami Chiri Trop Narkep Sose Along Lialong Abarim Song Klem Bang Atum Pen Pen Cherap Chetusi Puruyathe Motorma Bok Bok Tengthe Bonghom Hipila Pen Kaprek Lohan Archiponglo Aporani mesen pulote non chiklo Johnny John Thama pilote abarim song klembang do anaphanta ame thanga king pen kachipar jap thek rep japhan inura long pen John Pharo hinia vo aso ron ponji la pen local avo hosela dor pen nangji pulote nilituma long nang humrita me pusi Karbi X Revolutionary United Forum ajabang atung ningjepong Kadom choropar piglok media akote jirpotum bangso nitum sai katiki adim long kewang lapen nitum haladak woga pangreng adim long antame nang itum kewang pen labang song thek nang itum pirthe mate karbeng long arata theng no nang itum labang so lam kewana long nang kaserap tun pot nang lepon choro par piglo lapen kardom chepe jeriglo se ahoglo nilitum song throk asong kerap posipulo labang so kerap se aprang ke nitum song throk atum surinira inquiry September chiklo nitum sorkar pen luchitok de pen aphi nitum labang so keraba song senglo labang so sengdet pen aphi nitum ongdung keja tum pen lapen kedas tum pen isyang thek ba sia por nitum wangbom klembom si pinian ben ingkan hini ke parlo ingkan hini ke par ke wangbom long nitum kerab ke central committee made keraba klembang puatum pen angdeng chengwai si nitum ahoglo song jabang lapen song klembang atum bang surini an abang pu ke pleng adondu lapen abang pu do posil abang so mithang kachar japan mithang kapre asai ke klem kacheja phan punitum mathasi wo kapangreng pen itum kejab atum pen lapen kedar satum an pen klembang atum an pen ke kachera batuar ke klem ti phan lapen labang song deng karbing long aral tum hantame kapaklang phan lapen kacheya tuar klem lo nang positum pangcheng lo pen kapang seng penang bong pini niltum John Pharosi palin surisi sose labang so awo kejor nitum klem lo pini pangcheng lo hadak asong thaksi pini dak kuligang olong same nitum sai katike angdeng klem lo labak chiri troksikep la sonat bak nitum sai kilo thengthe phruyathe lapen motor lapen son thaksi bok lapen la bonghom la nitum katiki klem lo labang so ke klem ben ajok nilitum la keraba bang puatum tame la pen rong rara phan tame nitum ador mesen ben ba me ador ke kompen same rong rara phan la pen nitum angbong same ke jor la pen bojar long tame ongdung angdeng nitum jor pen nitum song ka solai phan la pen nitum kedal sapan ka chelang phan ka chera phan nitum la dak pen klempon unpo pu la sai ka tiki la pen bo ka pangreng pen la bang song deng nitum klempon unpo apa nitum ningi thedo sila bang so thaksi karbiang longa ISP pensil bang so ongdung angdeng ini tuh abidin ang pidun lo akerap tanang pidun lo labang solong thaksi ADGP Guwahati alang itu sami akerap tapi na abidin ang pidun bensin itu labang so song trok abang pu tum sami labang song ding claim un lo lapen labang song ding non bang kini tum athekelong bojaran tu nitum kejor angdeng ke claim lo labang tami tum cetek ponlong la selang tum do ben tami tum song trok song ame hin pen tum ke churu pipar pik lo kado. Thank you, sir.
Jadi tum kiti bawa lam lokal betari tum nani tum hai tum pan nani tum mahin pen labang so wo kenang ji tum nani tum hom bite labang so awar sai long pon ji ma học lo choro par pik lo sini tum long so wo ka pang reng la local la wo puang deng long bang market long bozar long ke jor tum ke lang tum tame la pen rong a arada tum se karkli kap rong ker karkli la pen chojun chop an part me adam basar ke klema tum jong si dokok pote la bang ke nang kontek banai tum adung nang ri mani tum pan alam nang singki la soal nang kiri dokok pote la bang ke ni tum alang tum pan rap unji la pelang tum pe la bang song ding je pachoy unji la ke claim ke dama puthak ansu sinang pache thang pi pu pusi ning je thelo aro nili tum pini ake mang pini ke claim ke dam nang li tum hanang ke hang ake mang la helo je karbiang long long ongdung unemployed do pik pik se la song bong pen nili tum la song truck ekor chetok det pen bang suri ni thak thak so marke thangna ta chokle movie pina son sidulu sida me non ke dam tang nili tum han ekor chetok det pen batai batai nili tum han ADGP sartum ADGP hirenat la pen ke dak karbiang long SP tum pen chenglok la law and order tum kapre kapre tum la pen ke thegi ding tum non ili tum hananga cherapon na cherap na chitu dun bom ke thegi ding tum an pen ili tum kai ke sida me nang tum ke son ke choklem ke dam sigi mejima nang li tum amena ke ngachar ja fan claim nang pu pen nang pu pen ili tum sida me pangcheng lo pini ke pangcheng nang li tum thenglong lo hadak lo wo sida me difu pas maila long sida me wo ni li tum pini anian lokel wo suri ke thom ba ka wo dulo pini pen ke jor chenglong lo la pen hadak rainbow roster avuta pini suri thom pli avu ni tum la thelo non cheklo yonjoni pen philo de jorme po la pen ke asu ni litum non ke wangtang SP share la DGP hirena sarna ke rapen ni litum incubator C1 elo non 20000 capacity or 10000 capacity non tore bank si dilo 20000 capacity nang lepo 30000 capacity lasi monthly long la so production long lo pote monthly long 10000 15000 avu so manji la man lo potang ne nitum ke do andak song so martum ke claim ja ning hang hang tum man free pen nitum suri to pharohini pharo ka thom kon man ning ka pangreng un alang li tuma capacity ateng ben itum pipo ke joy pen pangreng toy po avu dan itum si nampo lapen ga kodak local komani ari so ejang tum jong si la son thak thak pangreng jido pusita me hala tum hasita me ni tum jong si alang li tum ke claim dia hok pet atum pulotang te ni tuma ke joy ben wo su pipon long una ke warsai dopo labang ke april may long ben ke ni tum la so warsai long po pusi ning je thelo lasini li tum jong si ning nona teng jong si me phun me at pen dam long lo pulotang te april may chek long bong ke ni tum 30-40,000 avu nitum farm long ke pa doji phasi nitum nong target bom lalo pote nitum song truck oso marchot kalilo non kapre ga riso ejang tum sitame nitum long dak nanga choklem du nanga chodam du na war sai long pu la pendak agriculture sitame nitum non pinida kuligang long alang li gangbura ke hai na gera pe na joine nitum dak ongdung long li nitum long lo dak 80 bigha so thak thak along le do lo nitum dak lo rat tum sinang rab lo la so long le tiki ben nitum non theng the bong hom bok pini alu la penge motor hai tame nitum non katiki pen nitum ke jorlong abar sai pornang le alu la so ke jorlong sitame dak arata tum nanga cherap dun la pengi nitum song trokong bong che paduk pen joine pini la so long bang long lo la pen la dak katuk kawe tangka maha pen chenglok ke claim ke dam long nitum han ining nanga pathe dun nang ke rap dun ke karbiang long SP non do bom SP Sanjeev Kumar Saikia la pen ke ADGP Hiren Nath sar la pen ke dak karbiang long ke do ong dung ausi dum nitum nang cherap nang chitu dun do asa anu tin ausi karbiang long ausi tin athana tin ausi tum hantame nitum kerap hoi pen ninga klong ben churulo la pendang SP karbiang long SP Sanjeev Kumar Saikia sar phansitame nili tuma hin pen ninga klong ben churulo la pen ADGP sar phansitame ninga klong ben churulo nitum da current transformer awe setame alang nitum na kerap pen nitum lata nitum claim long si pini wo kibalong lo la pen generator ador ke so generator ongdung same non nitum thang na pa na hok he nang pasung se pin men nitum hanon la hai ho war sai nang pilo silahai ge alang nitum kerap pen do la pen da hanalong koson si ke claim ke dam ning ma puni nitum thang na chini ne sitame pini nitum alang litum kapre gohati pen chenglo kapre ke thegi di tum hanawan PC da nitum manang than lo training da pialo training da nitum National Livestock Mission tuma kerap pen la pen ke nitum dak livestock ahin nitum keba training ekta batch pialo nitum song trok aphan wo pangreng big pangreng la pen ke pigeri especially pigeri la pen ke goteri la phanda nitum special mane training aro ekta batch nitum dak pajudelu lake karbiang long veterinary department tum nang kerap tum pensi nitum la so training sa pachun long lo la pen non nitum man loan mo pen pum ne National Livestock Mission pen loan nang pilo non 50% subsidy la ta ongdung nitum makedar sa tum non la so li long po non ni menata ali long non beng long nang le lo nitum da prabjin pen ke long ya awar side lo song thak thak ongdung tum ke apply dun dolo
lasi laso long bangke itum dak yong si laso alun long lopote 50% subsidy ke nang li jong si 50 lakhs long lopote 25 lakhs ke government pena kerap dang pipo te 25 lakhs ke itum penan kering nya war sai do hai wi itum non claim bom lo alang li tum nang kerap pen na pendak agriculture si tame non itum ke chenglang muning pen an so se kapat hei ban itum mathalo lasi dak ni tumolong Karbi Anglong ke doan ari soi jang tum hantan itum ang ton kerap unji dak song alam nang pupepin pen dhora malam ci pupepin pen itum kerap bon unji aja kong phansin itum non mang pon bob la pen ke dang nitum na North Eastern Cane and Bamboo Development Council pen sitame nitum han si scheme nang pilo check e skin nitum already long dun elo non nitum kam claim bom lo nitum ali ko nang duine dodine chini ne sa nitum han non 17-18 lakhs atangka nitum account nang PHC non nitum kam ta cheng bom lo alang nitum lata SP la pen ke DGP sar nang ke rap pen nitum lata ke long lo sil hai ke nitum alang nitum han churu reun e non setame nitum lahai hui ka pangreng long ta wo pangreng bi pangreng nitum claim pin lang setame non alang nitum hin nitum han Bangalore porjonto ta training nang toidam lo nitum somar training and el hoda skill development training bang cap ani CSC kang thumdam lang latum da solar electrification ta ho poultry farming la pen ke lahai computer di lahai hai pelopo mobile repairing pen chenglo ongdunga training jut app pe latum non wangalo latum non nitum skill development dak training center dan nitum non prabjin pening pupu lata DGP Hirennath sar la penke SP sar nang kang hon pensi la so kam ta chun pupu sining thelo la si dak Karbi Anglong autonomous council pensi ta nang rabre kali ang litum nang rablo jenon nitum nuvo pangreng bomadim ta litum EM o morsing tiso sara me nasi dam si long letap nang dakan alang li dun pensi gomondol tum long le punelo tata prabjin ben nitum long leta apotata longpo si alang litum kato kawi nang cerap nang chutu pensi nitum song trok somar ke klembang somar dum bang surihini takta somar dum ali longpo la so long ong dung ke theke ari soi jang dum setame nitum long ali nang long dun pupusi ningje thelo silalo kado goi nang litum handa churu parlo Karbi Anglongৰ 6টা কাৰ্বি বিদ্ৰোহী সংগঠনে 2021 চনত তেখেতসকলে আত্মসমৰ্পণ কৰিছিলে আৰু তাৰ পিছত তেখেতসকলৰ বিভিন্ন পৰ্যায়ত তেখেতসকলৰ সেলফ ৰিলায়েন্সৰ কাৰণে আত্মনিৰ্ভৰশীল হ'বৰ কাৰণে যথেষ্ট প্ৰচেষ্টা তেখেতসকলে আগবঢ়াইছিলে সেই প্ৰচেষ্টাক আমি আগুৱাই লৈ যাবলৈ আমি কিছু সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ আৰু তাৰে ফলশ্ৰুতিত আমি এখন চিকেন ফাৰ্ম এখন ব্ৰিডিং ইউনিট এটা আৰু এটা হ্যাচিং ইউনিট আমি ডিফু টাউনত আমি ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ তেখেতসকলৰ সহযোগত আৰু তাতে মাহে প্ৰায় আমি এটা প্ৰজেক্ট কৰিছোঁ 30,000 মান চিক্স ওলাব সেনেকুৱা ধৰণৰ এটা প্ৰজেক্ট কৰি এতিয়া ইতিমধ্যে তেখেতসকলে কমাৰ্চিয়েল প্ৰডাকশ্যন ষ্টাৰ্ট হৈছে তেখেতসকলে আজিৰ পৰা বজাৰত বিক্ৰী কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে ঠিক তেনেদৰে প্ৰায় 80 বিঘামান মাটিত তেখেতসকলে বিভিন্ন ধৰণৰ বেলেগ শাক পাচলি খেতিৰ কাৰণে তেখেতসকলে আত্মনিয়োজন কৰিছে আৰু আপোনালোকে দেখা পাইছে ইতিমধ্যে আলুকে আদি কৰি বিভিন্ন ধৰণৰ শাক পাচলি ইতিমধ্যে তেখেতসকলে পাইছে আৰু আমি আশাবাদী যে অনাগত সময়ত কাৰ্বি আংলঙত তেখেতসকলৰ ভূমিকা যথেষ্ট খুব ভাল হ'ব আৰু তেখেতসকলে নিজৰ সেলফ এমপ্লয়মেন্টৰ লগতে তেখেতসকলে ৰাজ্যৰো উন্নতিত তেখেতসকলে অৱদান যোগাব বুলি মোৰ আশা থাকিলে স্যাৰ এটো ইন্ডিপেন্ডেন্টলি কৰা হৈছে নে না কিবা স্কিম আন্ডাৰত কিবা কৰা হৈছে এটোত কোনো স্কিমত নাই এটোত তেখেতসকলে নিজাকে যোগাযোগ তেখেতসকলে কৰিছে আমি আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ পিনৰ পৰা আমি কিছু তেখেতসকলক সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াইছোঁ আপোনালোকে সুধাৰ লগে কৈ দিওঁ এটা নৰ্থ ইষ্ট কেন এণ্ড বেম্বো ডেভেলপমেণ্ট কাউন্সিল আছে তেখেতসকলৰ অধীনত সেই অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ অধীনত এটা প্ৰজেক্ট ইতিমধ্যে আমি আনিছোঁ আৰু সেই প্ৰজেক্টৰ অনুমোদনৰ সাপেক্ষে তেখেতসকলে প্ৰায় 10 হেক্টৰ মাটিত বাঁহ ৰোপণৰ কাৰণে ইতিমধ্যে যোজা কৰিছে আৰু কিছু তেখেতসকলে আৰ্থিক সাহায্য পাইছে গতিকে সেইটো এটা সেপাৰেট প্ৰজেক্ট হ'ব আৰু লগতে কিছু তেখেতসকলৰ এপ্লিকেণ্টে নেশ্যনেল লাইভলিহুড মিছনৰ আণ্ডাৰত তেখেতসকলে লোনৰ কাৰণে ডাঙৰ প্ৰজেক্ট তেখেতসকলে ল'ব বিচাৰিছে আৰু আমি সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াই আছোঁ প্ৰতিজন মেম্বাৰ উপকৃত হ'ব নেকি আমি আশা ৰাখিছোঁ যে এই যি আমি চিকেন ফাৰ্ম কৰিব খুজিছোঁ সেই ফাৰ্মৰ পৰা আমি প্ৰত্যেক মেম্বাৰকে এটা কোৱান্টিটিত আমি তেখেতসকলক এটা চিষ্টেমত আমি মাহে দি যাম আৰু তাৰপিছত তেখেতসকলে সেইবিলাক পালন কৰি পেলাই তেখেতসকলে নিজে আত্মনিৰ্ভৰশীল হ'ব পাৰিব ঠিক আছে একদম পিওৰ লোকেল হয় একদম লোকেল এইটো কেইমাহৰ হৈছে এইটো 3 মাহ হৈছে 3 মাহ পাৰ হৈছে এতিয়া বিক্ৰী কৰিবলৈ পাৰা মানে কৈছে আৰু বিক্ৰী কৰিব এতিয়া আৰম্ভ কৰিব এইটো বহুত মানে কি ক'ব বেপাৰীবিলাক ইয়াতে আহেনে আপোনালোকে লৈ গৈ দিয়ে বেপাৰী বৰ্তমান আমি যোগাযোগ কৰাই নাই এতিয়া আজি আৰম্ভ কৰিমহে আৰু এতিয়া আমি ডিমাপুৰ লৈ যাম ডিমাপুৰ আজি অৰ্ডাৰ আছে অলপ কিন্তু আজি ডিমাপুৰ লৈ যাম কিন্তু কালিৰ পৰা আৰু যদি লাগে ডিমাপুৰত আমি চাপ্লাই দি থাকিব পাৰিম কিন্তু আজি প্ৰথম কাৰণে আজি অলপহে লৈ যাম আজি কিন্তু এইটো লোকেল হয় কি আমি ৰেণ্ডো ৰস্তাৰ বিক্ৰী নকৰোঁ
আৰু এইটো কয়লাৰ 2 এটা আছে এইটো বিক্ৰী নকৰি কিন্তু এইটো লোকেল পিউৰ লোকেল হয় আৰু লোকেল এতিয়া ওলাই আছে সৰু সৰুকেইটা এইকেইটাও দি থাকিব এইটো কিন্তু এইটো প্ৰথমবাৰ আমি এতিয়া মানে প্ৰডাকশ্যন আৰু এইটো আৰু প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে আজি বিক্ৰী কৰা হ'ব আৰু পাৰ কেজি এতিয়া আমাৰ কিবা 400কে আমাক মানে কণ্টেক্ট হৈছে তাত লোৱাৰ পিছত আৰু কিমান কেনেকুৱা কি হয় সিহঁতে চাই গৈছে তাৰমানে এইটো একদম মানে নিউ ললা সব একদম পিউৰ লোকেল লিটো আৰং আৰং আতি ৰিজাম পেন্সি সব পালা তাৰমানে না